Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa ka sikat nga destinasyon sa Bacolod City sa tion sang Pasko ang madinuagon nga Christmas Village sa San Agustin Drive. Ginsuguran sang 2005 sang Pamilya C. Tinutuyo sini nga mapaambit ang espiritu sang Pasko sa ilang mga kaingod. Ini ang ilaman pamaagi para mabalik sa tawo ang mga bugay nga ila nabaton. Bangod kinaanda na nga ginadugukan sang tawo, ini ang nahimo na sa karon nga isa ka tradisyon. Ariya paborito ko gini mga puso, makaupod ta subong ang isa sa mga tao sa likod sang matahom nga Christmas Village diri sa may Bacolod City, si Margray C. Miss Margray, good morning, Merry Christmas. Hi, morning. Merry Christmas and advance Happy New Year. Yes, thank you, Gid, for being in our program today. No, Miss, first question, can you give us a quick throwback? When did your family start decorating your home nga sa ulihi? Baw nangin sikat kag nahimo na gidya nga tradisyon tion sang Pasko diri sa Bacolod City. Year 2007. So it was just a simple Christmas decor. Syempre, your annual Christmas decor. So it came to a point that a lot of people knew about the Christmas Village. Appreciate na mo magbalan ang mga tao nga kinadtudi, kabataan, tigulang. Tapos sa makitaan na namon nga syempre itong diin pa sila halin. Gamik time to visit our Christmas Village. So we tried to improve and innovate. Miss Margray, it's called Yo-Yo Land. Who is Yo-Yo, by the way? Yo-Yo is actually my youngest brother. Ang youngest brother namin. Amo na siyang give happiness sa amon family. So it may also be a symbol to Bacolod na Yo-Yo means parang giving happiness also to people and to share the essence of Christmas. What fulfillment do you get as a family nga you spend thousands of pesos? Thousands na kulang, how million siguro, to share the excitement of Christmas? When we don't think of it as an expense, we think of it as something na bisan sa gagmay lang namon, wala nga way of sharing our blessings to people. Happy na kami, lipay na kami nga makapalipay man kami tao. I think December would be something special for everyone because it's a time that we get together with our family, with our loved ones. Na siyempre magkadto ka dito ma-amaze with the lights, with the design. That's what we actually want to share. Ang true essence of Christmas. Being together with your family, being together with your friends, loved ones. What is your message of hope sa aton mga kapuso nga nagatanaw subong? Ginambal nila may mga iban nga tawo nga kahambal nga kasubo gid sini nga Christmas. Pero para sa amon, Christmas Village will serve as a symbol. A rough year, challenging for all of us. But it will serve as a message na everything will pass. This too shall pass. Lastly, Miss Margray, ano mensahe mo? Abi imbitar ang mga kapuso naton sa Western Visayas na magbisita sa inyo pinakasikat nga balay tion magpasko. Go ahead, ma'am. So we invite everyone to come visit our Yo-Yo Land. We're open from 6 p.m. until wala na tao. It's definitely for free, wala bayad. We hope that you will enjoy and appreciate our simple, our very thoughtful Christmas Village for each and everyone to enjoy. Just practice social distancing, the basic protocols, wearing of face shield and face mask. Yeah, Miss Margray, good morning and Merry Christmas sa imo kay sa imo pamilya. Thank you, ma'am. Good morning. Thank you so much. Merry Christmas also. Thank you. Labaw pa sa tradisyon nga pagpasigas ang Christmas Village, ini nagaserbi naman nga kasanag sa pumuluyo nga nagapangita sang positibo nga butang sa tunga sang kabudlay subong nga tiyempo.